ramlai mal somna dong tu anti fo Mizoram ramlai lia Serchhip Khawpui kho in lungrual le khathiam khwa final le thiang hlimna konga le thil tam taka khodang te anton anni fo thin amai ro chu mason na tur ala nei ti sha in Serchhip DC pupol el khuma kai shwaina hnuaya District Beautification Committee chuan Khawpui fai moi le chena nuam le zwal siam turin tran ala a abulchan nan Mizoram Sarkarin District Beautification Competition abuat saya lawmman pathum na dungin cheng nuai somnga an hona hei hian Serchhip mipui te chau phur le a DC hmalaknain department hrang te tlawmngai pawl te village council te le mipui mimir nen tangrualin project puitling anduang ta ani Serchhip Beautification atan hian cheng vaibelchhe riat point pani pariat huzet project siamani a cheng noi somnga abultranin athok khatna pol hrang te thokhom cheng vaibelchhe khat point panga pani manral anita ani sarkar chawina ti theilo ti sha in mimal pol hole khawtlang hruaitute nen tha le zung sumle pai tanghlangin a hlotlin na chu Serchhip mipui ten antel ani Waina hian kan DC le Khawpui te thorim ra cheng noi somnga zet kan donna District Beautification Competition kan lom ania achin chiatlak le mai he lawmman kan don theina tura thok tu te zong chunga lom thu ka soya ka lom na ti zol tu chu DC Hawa Town Planning Committee te Florist Association te NGO te le pol hrang ten lungrual taka in tho ho nara ani hiani bial to MLA Chief Minister ni bokina hon nu hian April ni somni pathum sang ni somni panga ni lai ni tangkhan kutlhak tran anita a DC office a thok tu te khawtlang hruaitu te department hrang a thok tu te nen na hi an thok ta chara Voitam tak Beautification Committee hi an thukhoma committee peng te zok te din belzel ani a ma ni burna lama burin ma ni chanpual theu hne takin an thok tran ta par ani abultran na atan Serchhip helipad bula mun ruak chu norzolin nuam nokle nim omna mun ni thin kha park moi taka an leta a he park siam nan hian LED VC DRDO INPR le Florist Association ten sumle pai le tha le zung an tho hlok le kong pui sira mipui veiwa na ate pangpar pot enge mozat da ani a pam thingte chu omzene phun phei ani boka New Serchhip College penga fountain moi tak light manga chei moi da ani a Serchhip ta na mipui mo zorama rongbol tular tak pastor chhona lim chu venglaya da ani a abanga hian Mizo culture le Serchhip history vonnun na ni pa formin mural ennom tak da ani a
Chiatlang le Serchhip kongpeng thuam poimo mun som palia road signage na ani a abikin khwalzin te tan hei hi atangkai hle ani. Greenheart Private Limited tele PHE tene na tangtlangin Serchhip lungrual muala bolho song bol na mun siam ani a bolho te thliar shan ni in khol manga song bol ani a in lama bolho thliar shan na hi pilot project anga kalpuin New Serchhip area bulchan ani a Serchhip Khawpui kalpui ani don ani. Serchhip Bazaar hawkers te thut na mun po felfai zo ka chei that ani a. Electric shrui le cable in zam nok noi te po athei anga tel fel le then fai ani a. Bial to MLA le Mizoram Chief Minister ni bok pulal du amang malak na in mantlom taka tui leina water ATM chu Serchhip Bazaar lun lai taka hun ani a. Kekal te himna turin kongpui lun lai mun somli pathum zeta zebra crossing siam ani. Vantlang mun poimo le office hrang peng thua ma te chinchia na langsar taka siam ani a. LED le VC te ne na thok khowin mun hrang a side drain siam ani a. DC office peng, DC office bathlar Public Park le Chiatlang waiting shed te park bench da ani a. Chiatlang marveng kon chei moi na tur le adu apiang te chol ha dam na turin waiting shed moi tak siam ani boka. Khawpui chei moi na turin IOC petrol pump bul kongpui dunga facade lighting eng mazat da ani a. Chutiang bukin New Serchhip veng lai kongpui dung tluanin facade lighting moi tak da ani boka. Chiatlang lama tanga kala Serchhip Khawpui ludon kongpui lun lai taka I love Serchhip ti chutar ani a. Khwa thimrua la eng theitura duan ani awangin amoi dang lam hle a. Zinvei wak te le chhung mi te po in thalak nan an mang na sa ani. Serchhip Town Beautification Competition na tanga kan sum huwa tanga kan malak na hrang te video clip toy kan han siam theya masain kan DIPRO te hne na polom thu kan soidua
he project lotlin theina bul tum tu te thei pato pa kan theina thewa lo tang tu te pakhatna chuanin Serchhip Town Beautification Committee te panhina chuanin kan department hrang commerce and industries how tu te dudo lama kan officers te UDNPA nuaya kan how tu te kan village councils te le LAD te kan florist association te DRDO te le NHIDCL te forest lam te MLA fund ang te PHED lam atang te le Green Heart atanga anma ni pui bom na wang chawani ti hi voina hianin an han soi thar le duwa chu wang chuanin voina lawmman mu hi noi somnga ania ma seng tuna kan han soi kan han tran rual tak chuanin poisa hu he Serchhip Town Beautification atana kan man ra hi crore khat le noi somnga pani ve lo ni de ni chu wang chuan hi nge tilan kan ti chuanin tran rual hi chakna rotling thil rotling kan siam theina ani ti avalang chiang em ti hi nge kan han soilang duwa apanina chuanin hei tuna chuanin video te poi kan lo enanga ta khanin thil boi tak khopuin aken tel vengi ngei tura kan ngai te tiang te kha anding chho taruk maya chuta chuanin poimo ta me ma chu en kol zui lai operation and maintenance ti lai hi ani ti kan highlight duwa hei hi khongain helaya sarkar na thok te chu sabat thok lai ang kan ni reilo te kan oma kan thok bo ve le mundanga te khatiang ang deuh khanin anei tu ni na Serchhip District mipui Serchhip Town mipui ate hianin kan nei ani ti hi ishethar le ila idi mila enkol zui na hi milo tho sak mol ro ti lai kha helaya district administrator kan ni nangin kan ngem du chewa nikin kumnga kumsong kanon lang le ani pon helai kanon tlang ani pon Serchhip mipui te chuan in an van enkol tha em ve nei tu ni na dik tak an lo chang nge ani hi an va puitling ve kan ti theina turin chutiang chu min lo malak sak zel ro ti lai kha kan soidua atopna chuanin kan bial tu MLA chunga polom thu kan soidua achan chu MLA fund mountain drinking water point te min han pe mi beautification noya te le kan how tu hrang UDNPA lam state kan administrative head lamte hetiang organized na chang an han hria te hi alom oma Serchhip mipui hian kan hlutani ti lai kha kan soilang du bok ani kalome Beautification project hian mita kan hmu the te chei moi le siam that ringot chu atumber ani lawa Serchhip mipui te thinlung le ril rusuk thlek a thazonga kai hruai te final le thiang limna konga mason na tele tranrual hi chakna ani zia an thinlunga tu thlengin a huam tel vek ani